Agatera kwa Sini Paul Jesus. Pase ganijuru imbere za Morio kirajyamo. Abasore b'ikipe ya Rayon Sports bakina neza ku ruhande rw'ibumoso bahindura umupira defense ya AS Muhanga irahungetwa usanga neza cyane Tony Kitoga depoza adahagaritse Tony Kitoga umusore uvuye mu ikipe yitwa Bukavu Dawa yo mu burasirazuba bwa Kongo yavutse tariki 3 z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2005 imyaka 20 y'amavuko metero 1 na santimetero 75 abwira abareba bataje kuri stade ati none ko mutaje twaba dutsinze abari hano kuri stade bikoze ibicu bavuga ati nibyo ekipe yacu ntabwo iragera aho dushaka ariko AS Muhanga nawe ntabwo yabikora Rayon Sports kimwe AS Muhanga ubusa kabisa bafungura amazamano abasore b'ikipe ya Rayon Sports. Attention pira bawuterekanze abasore b'ikipe ya AS Muhanga no kurengurwa n'ikipe ya Rayon Sports ku ruhande rw'iburyo bwa Seru